pin moderator ka soi du me chu puan var thatak me a hian pen tui dum tlem te alu wang no akai wang no then azwa hian a dum ani lo tran chan chete te chu anon nei veang ma se nang thu dik ngai na mi film taka thil ngei to thin kan moderator ei om the hi kalom hle ni han ngei to chin teng u stats lama han lu chin teng Mizoram ma MLA in than pui voice som pani om to mei chia pali chi MLA kan nei chu facts ani chu po general election atling chu pathum chau heta tang rut po hin a chiang mei ni lo mi pi moderator kan mei che MLA te tin dan te hi han annual bokila han soi chuakila pilal hlim pui po ha atlina chan kha anrin tok tak wang kha ani lo Mizoram min rem na le mon na kan nei a chutin chuta chak ton mi puin an ngai san ber chu kum som ni chunga Mizoram ta na zalen na swal tu te kha an ni Mizo singa pulal denga aya mi pui ngai san ho aom lo 1987 a election an chuwa pulal denga zar zovin aron king ve mai ani mami kan ni wa hun tam tak ka moderator tetlon nan kan mangzawa tiang lo teng ki chupoi na karon lut paranga voi aron sei angin voi som pani in than na om to me che pali kan nei atia chu ma se man lai thilania tuna new age generation kan cheng to a attitude po atharang zelin generation po thara me che kan rin lo na bo zela me che ma de chon me che finin li ra la kai lo ti an chi pi moderator tuna chon khang zong khan lo de in om chau me ka competitive exam thirila me chia to 5 fan tam zela MLA kan nei tam lo chan aron se kha kan nei tam lo chan bernier she chu party ticket kan pek tam lo wang katia tunai hian tik opportunity pe nemila open competition angin MLA in khani hani chia se mei chetling an tam ngotanga chuan mei che MLA po kan nga hle ang ti kha karon sei duwa MLA tling lai me ka hian mi somli kan oma eta mi somli tling zinga hian tun din mun ni chaw ka sei mei chia pakhat ma kan om lowa chuanin local council kan soi kai lenga local council a hian mei chia ho hi kwata pe ngai kan lo kwata pe ngai om kan la nia chu ta po an kwata pe chin hi an la tling mang ngai lo ani tuna ron ding le turtana zona chete kan e chu MLA a mei chia hi tling pali vel chau kan ma heta hian ngatinge heta kan thana hian ngatinge an tlin non le to si lo kan ring tok zo ani si chuan Mizoram rel no sang bera Mizo mei chia ten mun kan chan ve fo to awangin Mizo mei chia te kan rin tok zia po alanga tin MLA mei ni lovin minister po kan ni pha khial ani MC le LMC a po Mizo mi pa te tam tak ten din mun poimo an lua phak lo Mizo mei chia ten an lua me kan ni tin kamha mi khan zo na ha ron zo ta Mizo mei chia te hian enga tinge khang lama khan I Mizo mei chia te meli kan mu tam lo I politics lama hian Mizo mei chia te meli kan mu tam lo tin ya helama hian Mizo mei chia te hi influence tu cha kan nei lawa tin atam bera chuan opportunity cha kan nei lo tlang pui chin wang ani kalome pi moderator kam in huang khan tunlai a me chen rin to zian soya ma se manlai a khajun MLA me chia soi tur an la tal tuna te kan rin amha an kan ring to lo zo ti tur ani chan chu tuna hian ka thin de pon an soi to MLA tang lai me somli anoma ta hian mi pa vek an nia me chia pakhat ma tuma anum lo ni tun in than le tur hian me chi candidate an taman ti ya ta hian kan confirm thei china chon kan sheet china chon me chia pali ba kanum lo bia somli oma me chia pali ba anum mi lawa tuna in candidate confirm a hian chuta party sang mi party sang anin the dar le nga la chon kan mi zia te kan mi zi hi han entai la mi pa chu pon chu na sa zo kan nia me chia chu in chung na te po an soya an thiam dai zo ka ma se pon lampang le ram lampang politics po
thian hawa te po inu le pa te po mi pa zo ki na she zel zo ka chu wangin rin an zo an lo zo zel ni engwangin ye kan MLA mi cha te an thanlin le thanlin an non ni lo chan kha ron soita ke chu karin dan chuan Mizoram hi male dominated drum ani wangin ka ti ve ta chu mi cha ti hi ticket hi kan petam la ta han petavela an tho theilo chan tu engma ka shalaw state kan dina masak ber pilimpui hi mi fel tang ning kumsang kha zakwa somriat pariat khan MNF ministry a khan mi chizinga minister mas ber ni in Azol Node 1 bial achangin khantlin ni a minister of state ni na pe kan ni a mi chemele kan ni to te hi an performance kan ton to chan an niam na ke chang ka mu bi glawa tumru na te teimak na te do theina te nen ram vei tak tak nen politics hi kan lu chilanga in ka sha ani alome ki mantirita pilal himpui kha iron soya ama ka soyang khan pilal himpui kha chu pulal denga zara khami ading chuak zara ron o MLA ve khan ni kha chu idule iloin enchin meidon ya hem hizo nuwa mizomi pate hi MLA an rin tak zo kan ni chon me che dei kan ring tak tak lo ni ti a chiang ka ti na pakhat chu mi pate hi enkinan kan thil ti pasa te point kala current te po kan kala future te po ikal tiang engking a po ikal vekang chu da chon chan su in nei te me mai kan choi sia che point ni lo ma se kovel history and that point ram shoi tu te hi mi pa tam tak anom kovel pumpui ang huwa pa ni tu ma se kan topic chu ni lo kan sei ve shim shim heta tanga lang chiang chu mizo mi pa te hian experience an nga so ma chu wang in hun kal to le tun huna po he mei che te a hen kan la ring zo lo mi che te kan la ring zo lo de ni ti hi awol sam po kan pi moderator chu ni ka chen min chu zo te hian kan mi MLA me chia te hi kan ring zawa equality angin mi pale me chia te hi party ticket ham that na peta sela me che MLA hi anom nokang equality in anglawa po hei palingot kan nei thei ania male dominated tuka kan ram shoi tu lulama kan mami te angaril rul lek man lai ril rupu me chia te thei lo tur ngai tiang kha an la tam wang mai hian an atling tam lo di min sia saksela an tling non lo chan anga po khanin ke garin dan chuanin an puten chol to ri ro pu eng la hi chumi khami chu ting lo se ati ni mai a chiang renga kha karon sei fia tu ania